Schwaben pleno hakini ki khiniat sngi ya model degree college kabadan hakashnang patar khama UMLA ka jirang constituency upa sustana sortun menta kasngi ula lum kerpang sundan ya ki officer sarkar bat kantup ya ka principal banyak kran niatai sani halor shibun ki kam bahap ban penbet penbiang shwa ban ple pai pa no ya ka te ka college hakani kasngi haka jingalam UMLA ringkan ki officer na kitana sarkar pa pher kila pelong ru ya ka jingjuram ya ka te ka college khnang man tip ya ki jingduna ki badang hap ban penbiang shwa ban ple pai pa no ya ka ni ka college haka ni ka jingalang bat ka jingjuram ya ka te ka college la don ringkat ru na do uba Jeff Lindem EEPWD Nongpo uba El Majau patar khama subdivision Upi Hajong, BDO Jirang Blong, Kakong E Mawa, Principal Kapatar Khama Model Degree College, Kinong Ilam Shnong, Lembat Shibun, Kiriu Rangba, Nakateka Than. Moment I day, yaki Department Berpihak Jongka Sarkar, EMLA Bidang Kurang Jangkanika Jirang Constituency, Bidang ki Department MECL, Nangta jongka PHE dan jongka PWD. Kina sanguban ay kuble yaki na markishim kia ya kejim ya chaprang jongka ni ke college. Kam jongki kala nang ya lajan almost 90% kila la antendam. Nong kaba dan kam tam ti kata ka electric connection mangi banyo katu tim ngak kamla kimat niya chaprang tamba kanam slam show kila kula tatanya post jongki nang kai ka government ka adap advertise kila pat application ki timenta kadang danan proses kila bu minta ka academic session by July anpa wita instrument adin melayo banyak kot meeting bagi principal jang mereka Model Degree College ni Paratma nangka bagi line department nangka yang kapildi kali engineer mereka lang report nangka iron lui video juga Jirang Blok nangka SDO juga PHE nangka iron lui EGE juga MECL kita lang report nangka saudari Snong laidon ka jing perkat kam hade patka jing pleno ikene ka college di ka jing perkat kam ba mene pangyo men perkat te na kalian juga kum wan beli labu ik jing kerpat ik department repair namba kam hade bet suro bede bet light bede bet ka namba ka college shop kan sedang kan long ka college ka bala pit labiang hamtam ha gede kini ki live benta nomor ba surok ubade badon kam tam nanta ka light ru bade ka badon kam tam nanta ka jingat kam jogene ka college nanta ha gede bet ka ru bade ka badon kam tam ha gede bet ka ne ka college te ni layo ne show meeting but nakalang ki department ni prepare ki blairon kila ay ka assurance la ne kata ka jingkular to babiang pa Chua sedang ya kini ke college nomor mentah kadang ya ke admission bahkan chua sedang ya kini ke college di jingdon kam jong kini ki department hibaro kita David Fed kin penbit penbian nang ba punya oban punya bet ya nanti agak beda berka jingpilih kini ke college tiada kalian i principal ro bila penso agak beda berka jingdon kam jongka neka college dengan try in brief we sugar tadi nepi dan agak juga penpau gijung sokmen berka ai gijung kuble ka sarkar keba lasim kia kepala ailat ya kene ka dong thai gijungi ba kene ka college kan wan ha kene ka chidong hane pop rakma kebakan long ka jingrap nang taki students paro kiban le ya ka higher studies kiban wan ban kuliah kene ka college nam ta degree ke jongki tengi kermen scam paling bahkan ke college karena ke cimentoy naga menta ki kun samla jong ke dong thai kam tam ye ke kun samla ki bawan na long yeng ke beduk ka ba kim la ban
lej shakwe pati jaka lan taun teng ke jing pule ke joki kanong kalat kelenti bahag ni ke college kini wan teng ya ke jing pule ke joki kapen pawi ke jing kublai ke jing dorlang ki rang pak baro ki nakaleng ka department sebagai fair pati nakaleng ka college ki staff baro ki bedon kapen pawi ke jing kublai bat kunju ru ya ki rang pak ki bewan ban ya dorlang ke kuar kublai sebon ta joki ya ke jing singkia lang ke joki nomor ba ni don lang keju hika jik sofia nomor ba ni kwa ba kanu ka kam tam hai bidai pat ka development tam hai bidai pat ka le ka simple ke college kalau ka bayar be ya reti